igo abantu tole competition ekero kwa ro monta achire musio nayo gotebanga na inche ndinko ikaro na inche anke na inche useni sese ndigo na inche inkande lakini wono kero konyo kwete bubenga kinya ketera ntanganire tori oko chandika amaruira rako nyare konyo rubote chiali salio kasinge nje bitina bya bantu konyo ro monto chandike omotu gwatiri ukari ukakumbe nesinge nje bwate ndamwe mu nyapengera ngakete ukunyakete bachira ale bambwire abana bae basomire abana bakoratiga ebintombiro tarusi asaba mato sarige ntongira kwandabo ngakuri engoko bono sarigo tari bobe yani akugura engoko abana bae besibya magena onsarigo rende bono gose nejumbi bono tiankobori arabatagura naye togura nuriyo nitagura ngakigo nyure giye utikara ngai moko rusina magena ya ngai uchukoza betwani ko ntoro ngai nguchukosaba ngai yuchukosaba nonye twani ko omanyete omotegereri ayatugukwandira gaiga enda mwamu gushi enda mwamu yabaire yabaire ntugete kirgushi and by the way ekatugunye gukwandira mangana yenda mwamu ibona enonye manyete ninkira kini sukuri nda mwamu ninki enda mwamu ninki akamunya magete kabwate chingunjara iga gatanya ko go chaga ge kuba kakorete buna komerete so nje mwana uyu yani buna nembwa gitere imbeyo muntu iganetinga atarundo kogendera tarundo karibya kumubua onye nukubua abenere bwikuri bya liyoka iyo nere ndi waraza egento manyete na beregi nkorora buna no itimwati myaka menge sokoro ekiro kwa roriro muntu konyara abwate libero abwate enda mwamwasa matukonse konyara ngera tatege tugotanganeru abange babo konyara chandegete birengerero okonyara stress mwagete liyoka bakaririe bintu bire biye kwanyara ngera bado tabwatinga kitire biye kiagera tanya guisana kana keri abwate the moment okonyara nguisanegete na keri obwate ando gwatwara gosemerenga mambimbiraro ro mambimbi okonyara nga nutwarege kesokoro okugenda gari oragere nesuguma yago orare tubwati muchano ndo bwezi njiko gochanda mututo kugwati lakini kiro konyora ngorengereti nyageteni nori ndagere noegwe biya bado turi guisaneka tiganda gotebi go mwana uyu tiganda konyora marange dirasi kinogo kira marange turi gusuka busio igo nincho kwameriko kwana marange konyora turi gusuka busio sigenda tebi naki omogisange tuakine tenere tukakina nere biya kabisa tugasoma monere nenje sukuru gachekambacha ngatigera gose 38 okeba che sukuru tari ngebacha bona nenje gachikaranzi yera karagenda kuchiabwa sachi bona nanywa mirega iga nanywa miro mukungwa no munyakini era manyakurwaro nero nywa mire kurwa sanywa mire kuru amaye kurwa agure gari nande tari yemo kabisa mukane nje kya kondra bono sukura yana ramangana ali awasugusi tukonera enda mwamu mumuro mwabolibero mumuro mwabolibetu ibine bintu bitatu bikogendamo abantu bamenyete gutomenyete asiriro bali mugusi tubwate libetu tulirenda mwamu ngakitoko lenda mwamu enda mwamu bono enda mwamu mfaida kiekoleta gusi abantu manyite bigo chaka kero mwana akukina enchereri okwegeria abana bawo sokoro nalio mwana ngakeri kwanyorire kene bano mochukoro keri kwanyorire kero rocho yo ndabwati tubwati mambi no tware nali abana igekera bawo kina kwanyoro mwana nanarete naki ebugi mobo ntori korengana nane ntori kubweka na kero mwana uri agukina iyo na acha gusuka bosio nonya na sawo kolega sinonya asara chikomenya na abana use nonya ali school ngonyoro ngumwana uri nabwatu guisaneka kitamete na torengaini kwanyakorra omugisangyo ominete saruni frani ntorega enda yanya kurma property ndo masekecho aminete buya chinjararo very smart very accurate very intelligent kusinayo koligi ojoro sio bebuya soko ikiyanya ukuruma nande kwarengereri nganare naro gukorigereri sokoro nero tebangantare ko babuna nyagete igo ngantari ngore bobe mono nomanga nayo ibo moiso nomateko sirota arafu nande tegera matirita kwa sambu ya kwa nacha gigabu kwanya korigereri omosubati ondeiga ayo musubati ole bani bintu basubati ukwana matirita
thank you kwa leba subati ya tuli subati oyo rero musubati kwa kama ngana y'abantu chene oti kunyo kwa basubati kwaje koro musubati sikunyo maneze bene arabwa yebo eka tuna kurigera limo nchori amagara igako kwa enda mwambu bona mambia andake eka tukuri enda mwamu ebintu mbiri bukolekana gali siro bali mugusi ebikogereta ebuwa basana nga nyalebe endagere ya mirimo no kubwe yane bono montage chete muntu taliko mukwanira omuntu asara anyali yetenki agesere chiguni chinyingi kombua bono nabuliga endagere onyogesira yatogesed mokolia tokogenda tukwanya na nero uchikubule chiro tokwenda na mwa yumusabere ndiri bakukuyigubobe enda mwamu ntebikurwe kwenda mwamu ngabantu bande barora kuyigwira ndamwamu wotanga umetenya le babwana abana baye bali buya bali afiengiya abana baye bali abakorekana smart bono muntage tetu muntasinja abana baye bali buye kumubuwa bono kumkiye kuru enda mwamu kenkiye onsaligo tigandra ko teita to mwana ona bono yani ere ngakiera kwenyara nchini njara era sokuru nyasaye kerago tunga bantu tatungete bantu tolenga yini omondago tioke tunga bantu libirengo au onsaligo mondago tioke nyama mwaye gali nkoliri nibirengi bigumo gusiya ko tebenga mbiri permanent mbiri kobero oliuka ero naboko nyorubwate mambi tobwate nyale bubwate nyawoka goteba buna butakambulike ndombiro gayora gusiya tebenga bonda irahalilia ero naboko nyara bwakurale ire mambi bwarale ironde igobono tali nga ebiroro liuka enda mwamwe egusinga kitokonye kora motegera li 07 16666669 0702 111177 onyanaye kore omunyandamwamu totebye kene bije n'umunyandamwamu nde nalere faide nere alafu bara abande bende ubatote ubya bwendamu n'umunyandamwamu abali banyandamwamu bajja kwa negose tiganko erese je n'umunyandamwamu straight faide ko nyanere liyo bano nsaligo nje buno munyandamwamu kwake hesabu oyore muinuga igabwate bintu kombwa akonya gusambenya mabwiro onsaligo na chinka ngainia bono nko eri ndigiri ugalie ng'ombe ngo ndagali ote ebucheri gali no mwachendi kiage nasaba liuga na rutararia na rutana nche amakara iguru wiwi ina chengo tiokere bono obuno bwekagi obuno bokrimiti enda mwamwe tukukwanira tuchake gomotegereri sanga unaituko na mambia aye kwarere mangana anga tukukura enda mwamwe libero ne libe tukusi eriero mugusito kine no mulembe no bwanchani na magendero toya ene kyaseme chintu ne chingane binyoro kenyoro binde byatire maega birege suntaime gora batone nenda mwamwe ne libetu ngo montazara gweteke rumanda nganyale bolinga kiwe no mwana oliyo yale ngaki mwana oyenga kiagotuka aseke ngakiera ko bekige korotekia ayonsi agele tuire ni maega no mugusi ebisa kubinde bigo totiga maega sokorekero ko igure igo tiga gwechanda ebintu aso utari gwechandira ngakira lituguni gukurira isitose tutagiti kuragira Getende. Good morning. Good morning to you. Karibu. Asante, nimeshukuru. Yes. Unapiga simu toka hapa Nubia. Kutoka Nubia. Ni nani huyu? Okay. Huyu anaitwa Edna Blackie. Aye Blackie. Mambo. Blackie yo mori manyete. Poa. Blackie bya baba. Okay. Blackie. Karibu sana ke bantu banyanchu Nubia baboka. Ndi habare. Lake baga niliko ya. Aha. Mjadala nimesikia ni tamu sana. Na kitoko kora tumalize hii maneno ya enda amuamu. Ngamuamu yebonere kabere. Aha. Mae teto kunyimba tege ndogete ngokora ona ndo kuna biashara ngo mkianga ni ndo chedina aha onyo koro munyandamwamu muyogo chombori na choko rusigi mtevi daraja gari na chopo yikuruo Ibona nero munyandamwamu muya senge tunaite mo direct ya senge yogo Kristo mata na ki ya nje ngorete yanga na 250 nanyo ni gana iga nanyo raka faida nao ni 350 mwisho kwa nore yange faida 50 Oyinero munyandamwamu ya ngoni Umunyandamwamu muruno oliyo korora ege maybe unango kore byakade bibyane ako igumbe yaje yani ani akipoa ngakiaje kware tajiberi 10 hapo ngakio kware tajiberi 10 anakelwa tu ndani yake na kuongeleki maybe poa unaona mtu maybe yani chari korora buya yani amagenderero maybe toko genderera
eya kabere maybe nandi tigangote abantu n'abantu n'ababaito iga tokonyora tokogenda gusime ibintu bito togochikiwe korera ari sikotari gukora anything abuna bubono mostly babwate endamwamwe kyagera babwate tisaba kora kintu akoromuki Yes. babwate mukibuko libese yani erakirite maybe bono tarigo yani maybe yani eraikara tarigo kora kende maybe akorete maybe gotenya cyakara gukora onyora kende uria Bono gakora yonde gakora ogechigwa. bono gakora umuntu pagosoka buna ngonta zinabo getu saa 11 daraja ngo tora kiranga Actually gwabo gete saa 10. ana kire bono naikire nyumba saa 1 tama itisa naigete tiro na retire ibintu byane ndo bya bane ndage namba irire skuru mana ko ndiri yakora byane muri nadia bono watu kere yani bono anene tinu kwato mimi mwana akiwacha nikwambie mimi watu wa studio Brenda huyu mlemba hapo hapo ndani na huyu mzee nimeyapitia yale ngumu because napitia machungu ndio jue unatafuta Ayedina. yes Uyakoro kumatilda noyo no mugakunda ko kwankorogo na nje onsariko no manyete. Mbuyaka baba mbuya soko na yani madiliga wacha nikuambie pitia machungu ndio jue kutafuta. Ndiye mwana sana Edina Black kuruchisa mchage tembenubia. Asante sana. Shukrani. Asante, nimeshukuru. Ndiye mwana baba, ndiye mwana. Ncha soko ndoko mugaka. Gracias. Igono munginole. Angona mama igagari nubia. Akwa numusubati ukoroko Janet mama Sharon. All right, about it. Edina roto ndichianga gali nyanchwa. Wana lende Edina Black ndiye mwana sana. 0716 666669 0702 111177 enda mwamu etukwa na libero ne libetu omugushimi tukone ebintu binge tukubikura nande ebyayirire meligusi abantu bandi banyaligete omuntu akwende nyagitali erwale tazinja bwatenda mwamu yo mwapo ako ikenya gitali burwire bwabura otabi kuma entege ntega mu gyokubwata ira na kotige ndamwamu yatembalo Ndamwa mungo pimwere gitari. Kenza ligo ndiye mwere nangarago. Mbiye mono sana baba. Wana mbiri satrende. Mbiyande. Mbiyande na intendi topia kuna tena mission. Aya ruzo pia. Mbiyone mami. Mbiyande. Mbiye mono karibu sana senga baitu. Mbiyande lakini wana ndote moko na kuba na yanto iko baibuya. Mafundi wetu wa mitambo wanashughulika kabisa pale TCT kuhakikisha mambo yamekuwa shwari. Motomise tikoruwa lakini kayete lakini yende ndo twabaibure bana yake yali na yetu na karositi gare ento anditega tende ndamwa mnendere ta ese ite yabusi ente getanga ine ndamwa ndamwa mu mutrawa kare ndamwa mu kerogo kore rasiao ne chingu ya pero dio kabera ngati na wana integridad ya tabiyo kabera ya biko kore rasi mukime ko binyora ndamwa mu kerago kororera ya kabuya tiri tiara buya Karakia mwangi. Right, asante kwa igule ndamwa mwiga agoteba bicha bande basore kuli ya chichumbe kali kuchisoma tule ayetoma ujumbe ya kuigurengane ngaki tukukura ndamwa mugusi ono saligo talibobe igobwatereti nsachire tatebe eropoti akanta kakasinini umuntu amanye kurworo agenda lete euba lakini yune ya yeso ko isanekane kirubwatege kana emambio seseniwe getembe hello hello saligo nangarago wakire na madila no alega nare mazama ndiye biseserio yes Itavire wakire wewe nsagala sana mwanzani karibu sana Sabera aba nko baibu nje mwe sira ane nyewe na mabasiri ya yangu yole toko igwete aronya Sabera urasembeo getembe hello beno saligo karibu biore biamono waneliyo omogwana ko kunga chiniyo ni nyagwansa kayaga ayetatu mugambi ndabye biyole byande ebinyoro byitenda mwamwe ya buchiro nga kitoko kure ndamwamwe kurugusi ndege tangani omwana one no yogo mama nyaini manyede akini ndinayo ndo manyine osini ndamwa yes
abana batiga batarana agende byakabere yes onye twagura ng'ombe egukamwa amabere na byego kunyurode mbura nkoni uri kwa myoki nkoni uri nanya nyuna injo yontabwatu ekina kyo nande gende kamene abantu bagende kanisa omanye teli bikale kanisa ya renge umurangi ari kurware oje kanisa orandi rero mijando kyo atwara umurangi gore kwa soma ane kamanye tebuna ndo no manyete oje wasomere ndo gumbe mujando iwa soma no rombu ateka bono ogwata na kurani eza bere ni njoko randi bono gotange mangane ndamwamu kikatwensi tokende kanisa kikatwensi bosomye abana ndamwamu teko boro omaite ayo njo mwigoli nayo mwigoli akero ko mutware ndamwamu no mwana no somye gosoyo ayo omana aro ta so mudani ko yere ndamwamu bana bana bagweta ndetoro tikete ndamwamu bana bagasoma buya nande bono chirio ni unoriga onye osomete onye utasoma ogokora emirimo no uri busungu kwire ni kenyoro Kenya mboge ogokorera abantu bonse emirimo mbo na chongo doya abantu manyete ekero umuntu asomye tari asomera sobo igago konye community ekina kya abantu batari ko kibayinyora barora omuntu atigirira umwana uyenye gutosomire naki abana batasoma abana babo basoma igwero umwana nyagoto byasoma ebe bambiye nero ko beta batasaba batasomete omaite wakwani mpaka kwanginyo iri elimo nkarako kokonyo muntu ruwalete nyakitari asegete mpaka kabolinga onye mumroyo chirio ni atasomete kate kango na konya iga bono ndre no moidio na renge olitali moidio jeri moidio na rajini na mokonyete ukamokonya jeri bono omorali na jingola tebya bantu ngo mwana asome mandi ndi nabago tokonya akunyara miyamo no nyawanza omumruyo ngiyoiri omungwano yongiyoiri ni mumanyeteli monkamonyora ali keitare edge abugule tibuli bintu ndagira abugule akokonyo murwiro umietoru ogundiro kogoro nyagitali ngamucha kumbu tatu tali mumruyo mwakokonyo kumusibiga amaskari bono nchitindwale somukuya buyazana karai gonza liko nchitindwale tindwati muchando ndo wakati akokonyo lakini ntaita nkonyi na konye kiara nguti dabwateke ukyo ayubwateta ma eta mubwata katabalo alo bambe wakire weya wakira bali bindo mbiyemano ikirano kya baba karibu sana kia baba ikirandikia baba bona ngurija majawe bona tande bina di tamami ko chekero ko yero ndabwate ndatabwate yes ona yendo mwesta ko si namu ya si ndo korona muje tawana wana kitu elinde boante kera doso matenate community aso mutenenga wale ko nyoro gurmundo wara yes sana le ko se yeta wantu wa kore miremu wara wa kera situ wara bakko se mirinde ge nole ndagara ye kira yituko ne ya de mali anto wande kandiga watore mangana mayasa mono nyore na mamungu sire kabise community igo nkorogo nugwetekerandikia baba gyatabirega number 1 abantu basomi abana egere umwana gachite skuru nabokonyore kenyore umuntu nabwata senchu umwana nabwata emirimo gyakabira abantu baba ido tika kuikaranza uno utumo getatu liko korakene gyonzi nkwanya gwekara kali wenda kono eke barua no etenda mwino gaiga wenda no ekonda ayuga nyetera kidi ndamwamu na mbeyemo onsaliko ngakia abantu baratwale bonsi baratwale bonsi yetembe halo okay Mheshimiwa Geoffrey Onsaliko na Onkoroko na Madita Bwakire sa location nayo manyete location ingi manga kinda mwe mwikira zabantu wono manyete sa location division ya yengi ma abantu baitere ko bwachinda mwa muchimbe into kuigura bobenga Onsaliko osomire Onsaliko ga soma tari ere bwiza ja konya mwabo Onsaliko ga soma akonya no ndo kabana baye konya bana bonkorogo konya nkorogo mwenyene
abantu batichinda mwamu abantu baitoboro ekiro mwana asoma konyo no ni singima ometeje ko konyo mwana nyina ko sise ko sabana ba mwabo ana vera nyale kanta konyo abana ba mwabo ta konyo na ni enda konyo sikomono ko bwana ne familia kene dinga abantu baito ba wanje batikinda mwamu baikaransa bo buna abantu aba mutebera ni yaya osariko onkoro ko ngacho ntoko ri ntokeria karangense tubekara na yayo mwana uri osomire tomokorru muchanga tomusira agende skuru aje kokonye site ya Kenya ari site ntu agende tuje kuchaywa tujuno mwishimu witu nere fedo kingo matega kuburikero kotari family yabo chikokonya no mo Kenya bwensi akokonya mo Kenya bwensi pi akonyo uri rumunda ikotika abantu wetu batikichinda mwamu erinde banje baba bantaba ya babwa tibune bukwe goteba tutigenda mwa mune libero. All right. Bona no sadu rane ngetengo chumbe yana kwanya ole ngamiyo tuno tuba ntenero chumbe kwanya ole abura na nyero lira mangana bina nya itaba nire nintero chumbe yenda mangana yuma na bitu kunya banga chiza abuna ko soka ngo kwa bire mega yete tebyo nkoro iga nintero chumbe tendi ko mogorano ne chaele ke kombe ke maanda nya kuyo atenya kuga mata tigenda mwa na yo chumbe ngole rule chae Nanda sote le daña kuño. Asante na matiro uchumbe yake sore lero. Namba yari no kwate kate. Wa kuyo uchumbe kesi kwatebe ngwa igule. Okay. Aye ndio nyole cha yako mari tango moyande sote dire ne ngawa ni rita. Asante. Getembe hello. Getembe. Nyasa ko. Omo milala ko wa etari ya marani. Aye ana baba mbiole. Milala ya jambi yali matunda style ko wa etari ya marani no tole nafata. Mbuya mono sana. Karibu sana mami. Ngakinda mwamwe kwara gusienda mwamwe ne libero lya tochandire. Enda mwamu. Oburwero muchando monne sana. Abanyagitali mbarabu weni gose. Nagwa mtukumeti piyangu turaro enda mwamu ile na kila mpira abantu. Enda mwamu na mbele abane tereba chonete kenere pega gatyoka buja. Keblatari nisuri ya. Abana mwana tari yawe yeka tara mwana swamiro mwana ale yokeni nguma. Yes. Na mbere yoro muntu ka bodiga hone na ale gura. Na ale gura momyo kikuruma yega. Otu ale chombe basi. Na ale go kuiniga. Na tinare bondo to goja ngombe. Na tiani ni na ngole na yo kama bina nyale ba go kama. Kuna kwa tilia enda mwamu. Na mbele ya kabiri ya mwanzo taga tu nonda oinda mwamu. Na ya buaga ate bunaga ate. Kuna kwa tilia enda mwamu. Ni tangani ekanisa na mbele mo. Ayo kwa tiri kanisa toko nenda oromo gima. Nenda we kanisa oromo gima to agende nusu. Kanisa ewo Wote bango gende kanisa omogima. kwa ndi kanisa kurumo sinto agende musu. Asante sana mungina ana kure pari chigari kelisi tukia marani mbe muno sana baba na ande kwa nyaba Kristo bonse ba aga kanisa ya Katoliki ali marani. Yamono. Gende kanisa omogima. Kemoika kebirengere. Yani ni birengere byabo genda kumayete kwa genda tubuya tibintu bindo kubu abantu mayitinkia ukwa no mungina ana. Okunyira umuntu wali kanisa mirakidi enda mwamu mwekera maradi agenda eralengetinga bono gakiyo muntu oli nagulia elili yakubuli ali borolete bono umuntu tali mugima ali nushika kanisa na ali kanisa kumbitinga gakinye kitera batera buye igaba aho joro umuntu yire suti ngiye kanisa ngukule kiriya no karati kanga kiera kobeke suti tali kurantebi iri nito entugule koma sokoro simoro umuntu yoreme yao obeko umuntu moya jidaika 50 na isano chia minjeri gore chisebere chabona mwambia mintumo yagetinge no murubule kurunga etwan yagetembe bona mwambia mugushe mitoko sema ni gabo mwambia ninda mumniriro nerire tulia bia chandre gusibo na mwambia kunende chikuraga isa to magana maingu chara senchiri libo kangaru bona mwambia timetinga aye kongere usangana itugende koko kero murubule etwani yagetembe bali mwezi bo tulikire chijumbe shukrani sana ebunde cheke kuruchiza bo chirichia
CR lia Iringa agontebinga no ali meyo murobali anasema pia usese niwe sana kirage aiga asi etuani agotebanga yuko pamoja ikirandikia baba tundini from Kenyambinya Mira County. Asante sana unera kuruhunga nere omuske eno kukebewa akurukenga Esbrocation Education Division kuruchisa mochiri chiabochi bumachoge cha chini kondani pamoja agotebanga abantu bonse pe Education Division ambao wamebarikiwa ndani yumurobali bono mambia. Asante sana mbia sare zaidi kero tuja kusangana ibo no mambia Matilda tiba alikira babere gato kule kuruga sensemeiga sigencho balenga bange na nento gitiko soma cha bonsi bali toika go soma na boigo obonde bwensi oli kwanyale go sanga na into mambia bono mbia mona sana soko gendera ko ba ime ya Getembe TV Getembe FM 102.7 wakire simi kwalikire text wategereiro mujadala wate abangu abwateganga yo waka kwanyare credit ngiyo kwachi waka kyabutokeranjira mbia mono tuwabiri baide bunde cheka kulikanga enda mwamu nembego yabire chana ende teliko agacha onsariko nimbwate nkwana nchengo kwana kucha saba kusiba ito bakwanire mama ke muntoma onde bwense oligere Getembe FM nonde ari Getembe TV na Getembe FM ege ntonda batebineke aya nari kukwana kurumaye gagigaiga ntoba ise koja bwati tonde turae tati atumu ekiagera niki enda mwamu nembe tabatali sigwa pemberezi wara sigwa soroli mape mambu yanjire ndete basi uri monchubuli tuba isego sukana motegerali muna butambe etuani ya Getembe tuwa batenega yekoseke makema Eugene Matogo Wilfred Matundura mwana kurunga Samson Onyancha ekinege koseke gima nabiga na radio mwana kurunga Franklin Alosi hermali gege masema sumurali etuani ya Getembe esamelia magana mayeni ga kurunga nere yunuke atute kemto ya masema nchiguru kwa mwana buliro bade san ndokiliro balitobu netuani ni ya Getembe. Matilda ake mto ipo baigwa tigenda mwamu na eligi onyore kilio konyora ando hoisanekana kyo kwa kambia mama ni Friday is okay omugaka James nkorogo pono kokora turgo jigabu nkominyoki minti atri se tokorokanga na Friday Express na karaga kaya uhuru superstores yo gutuke mu cyo busongo nko nyabale emuntu na buntu